2006 under section 163 BNSS order mulu adiamo holo tokan madu kali itu mulu eyok gema grup enma arigan nama ageri lama tekum ni lama mulu adi ami pamane eyok aku meranyu la donam tinam takamam eyok gela ilendo inam eyok gema kamuna mulu airu dog mulu manituma inam gopene relaxation ko bin palagi disi ilang ko ngolo bim kumdu withdraw ko lagi de mamen ngolo adi ingkol uyen adigan ma eta hitong ima dolong kumdar men kama ngolo yelang de ngolo di mana de lok ke hilo ngolo dam domana parti bisilo SP lo ngolo di mana binek to di mana ngolo income dam to mana signature ila binto ila kana ras delok problem po kadokom law and order problem kadokom kolok ila ngolok ami kedingam itu khe ko kala tapatare kadokom ro nyam pokanam ami akona ati mana nyong mamngam la ido law and order problem iling na kedinga responsible am gap lagi agi de mengkati lagi